Ngesende genfuna tufune twezimbe anditwala kuchakala n'abasaada gempaka sakasende nti oba nfune tweyiye ajja muchakalo n'abasaada be kwegamba Putimpegati yenga nzige mwogera kwensoni adifuula busungu ndera twekola ku bya kikazi ku kikazi ate nabiri atukoba mbo aliku ekyomusada kiritale ekyomukazi kiri wansi ai kalinga ak'omwana omuto kitufa bitundu ebibiri ebyekyamali nabyo ali nabyo ai ekisinga kya bukazi zandira bw'amaziga kuba ni mwene kunfula bino kuba nabona nze mu nsi eno kuba nze nali mu sikaati nga ndizira na bintu wanyawoire ng'akoba ati endala eri kuluma nga sijja ku luguudo ng'akugulira ku chapati kumbe ku chapati edo nga kwata obulezi ng'omutima gusigala nga gukola ki nga gumwenda era nga lwentamu bwoineeku mpulira nga ndi bubi nerina yalikyusa ayitola kunaabye yaliza kuyisaabirya Akimu so enkyama ningeita gite bino nibyagire nga nkola ndowooza nti getubanga tukalya la sawa dineno genta mukosa nzo kunkosa eno YY media yaida baka gwandi na isan YY media omoyo kunuma abantu bagatusema bye mukola lienda kundita eno YY media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa busade ngena bakobere tukale ni nabirye Fauza abandi bamweta Akimu lina kyerinde bayongerako tuserya nabirye balifula isabirye bamwe abandi bamweta Akimu isabirye ate abandi bamweta nabirye Fauza ego byoenda byomweta yazalibwa n'ebitundu ebyekyama ebibiri ekyobusada n'ekyobukazi nabirye abasaada bamukwana nga bali kukwana mukazi ate ye naine feeling edabakazi ye nambwa kwana abakazi so biri bityo antekateeka da Katonda naidirwa kinabiri yamufuula kino kyali bambi n'ensonga oba oli awo twena atusikiriza twaide eno atwayaku naye twawera ku buzibu bwabitamu ng'emwawulira emboozi yanabire neyo nenda nabire atukobere kuku yali n'omukyala Mwaju yali amazeyo kukona ye emyaka egiwera gisaba nena oba 5 oba wati tekabidukira mboozi mpanvu twabalaga emboozi nga bafuna obutagemagana Mwaju yayenda abasaada abandi yaleka nabiri akaseera kali kazibu olwa Mwaju okumukyawa kyali nga tikyebereka kuba yali nga amuli mu musaya amuli mu misiwa wabula ngawe munawira kujanga atakambwa kujanga aterera nga yenaliza era yafuna n'omuntu owundi so twendo tukobere kuku ebya Mwaju yali mukyala we yakukyawa Mwaju twayogera kuna yenga aliko bati ili yakambu yali wali ozira waka mbone kyamulumusa okayidukira ebigambo ebyo anabiri yali azira waka so mwakoma wabuti ni Mwaju Magati wabitekera kiseera kitono kiti nga bananga bankobanga ati oyo omuntu muwala nakoba anti edde byabagala omusigulagano nakoba ati muwala nakoba ndi kasujeyo tubone ki oba muwala aba musaada tuswaja nti mungeri nga ya mukazi na musaada ngambo na munange mukazi Mwaju okwegaitamu nga mukazi yankambo mali yali ekiyombe ekyali kya mwana okeyombe ye Mwaju tidyo byali bituufu kwate tubaire tuwira ku side yo bino mwabikoleraga mu nsiko wali wenumba bubazaire bewa twakolera mu nsiko ayinga mukazi nga kuzira magari nzo olwava naka mono ki mukazi aba kumulya ku sente fasujja mulyanga kuki sente nga kubanga ki
mukazi magati we twali naye twajanga eneitando kumupiira bwesujja kumupiira yabayo omulenzi wange yanendanga awo yampeera olubuto omulenzi wo omulenzi magati omulenzi namukobera nti muno ninda aye nga nabirye nidiira wabadiira namukoba nti nabiryo kidinga Faruku ampeire enda so mpaka no walege mwaja naye mukikola eza kiyakola wokuku ndi era twekola ku bya kikazi ku kikazi ate nabiri atukoba mbu ali ku ekyomusada kiritale ekyomukazi kiri wansi ayi kalinga ak'omwana omuto kitufu ebitundu ebibiri ebyekyama ali nabyo ayi ekisinga kya bukazi kali katiditidita katidikene kalinga ak'omwana omuto eyakazaalibwa kati Mwaju ye yayogeranga ebyo nga abwine nga ndi mwavu nga ate alina omusaada amusigula kumala akaseera era alumu omusaada oyo yali andise n'okundita yali yakoze ki yali andise kuba navayo enva n'abaagana munumba bombi n'omusaada oyo bankola ku kale obuvuyo bw'amaani ino singa nga tyerwana ku bwerwane Mwaju alijira n'okuva waka nga nze nafa bali mu mapenso nga bali kuwaya buwaya bali ku buliri nga bali byamukwana ate nze naye tibitegeire wagwawo buga wengira wengira n'abaaga n'omu embera yali kale yaba nkambwe ino so ebyo byombi yekalakasanga ebina byona lwa kwekubya kale ensoni edo akoba mukazi ono nigenda amulirira nzira kyakola nkoze bingi nkoze byenkola sente nfunye nimye bibali mpaka isa sente muwere sente adisa eno ine buli kimu nkoze kwegamba era singa ngobe kubanga tiniwe kyayifire nako kayumba nga sente ngenfuna tufune twezimbe aditwala kuchakala n'abasaada gempaka saka sente nti oba nfune tweyiye ajja muchakalo n'abasaada be kwegamba butimpega ati yenga nzige mwogera kwensoni adifuula busungu yakoba nganzi bwenzira mugaso gyali mzira waka kwegamba kundugera bigambo bikyamfu kyamufu munsi eno kwegamba nawuliranga nfa Katonda nasaba Katonda ono nti wakitanamba mwangumya mwamkoba muti omukazi mwesu niwe abanga ali kutamumbera dakulowooza akutisa omukazi oyo ndijja amala emyaka ebiringa ndijja amwerabira kuba nali naye emyaka 12 Mwaju buli kintu omuwa buli kimu nkimuwa ndabirira abaana okuva kwasooka paka kwasembyeyo tukasooka mukyawagane yali aizeeko okuwano mwakyagana yamala yaira twakyagana yamala yaira yakakasa ati nze ndize ati ndize era ndikwenda tutyame wano n'abaana ekyali kintuulanga wano kubula numba ng'amaadi egagwa amaadi gankuba mu numba omwo kodi yeisubi aisaawa dineno werika kaalikuwa tudatandikira mpalampala tutetenkanye tuteekwa edinisa tuteekwa olwigi nakuba tomwana oba yeroweza mutima mule yekubyemu ebiseera ebyo wandikanga era waida kukwanu nali n'akagaali awo ngansubula buduuma nesubuza obuduuma obwo nafuna akasente yabayo webibaawo yankoba ati mpa esente mu bibaawo bino baida okolera mu olwigi nabedde esente namuwa naleta ebibaawo bino abita mu numba omwo kyali wona jjo okwira omukazi abeeze embaawo edadi tunze olwamwogeraku ati ndikubona oliku obwafuna akayumba kano oli kukyuka oli kulowooza bakazi bandi ndibona nga olijja kundizaako akoba no atunda mbaawo dande ndijja akola mu lwigi nze nandikweya bweyiye ewava waneeno
bakuwa esente tukole tweyiye nza obwange nafuna mwakayumba iwe dodode bakuwa tidiye daji but nikulowooza ntereze kiji kino eno tewo olwijja olundi kayimpiga ati yibawo gire kutunda amakode simanyi nirowooza bakazi bandi amakuba nti mwaju zinali nkwesoniiwe ndeka ojja kundizira ku zero njava okuva yenvua nga amabaati ago matunde nti ndekajja nti ndeka ndaguma ndakulira ngume mama yanzala yanta kunsi yena yaguma yandeka tyamunonerezaku naguma nakulira ku kyalo kuno kwendi mwaju nkwagaine ku kyalo tukwanagaine ku kyalo ondi dinfuidi waneefulira mubukulu ndeka ndapanga obulamu obundi ati ndijja kuleka ku zero nti ndi muikirivu katondekera bulamu twakomaawo nanje yenja najja okwira nga atwerega abaana abasooka ababiri ambuuza abaana bali ati bali muganda wange nti akizira taabu najja okubaawo okwira bintu bino byenayere mu numba akuba era kituufu nga bwakubye okundeka ku zero andese ku zero tekizira taabu kasandekeire obulamu ndapatikana zira kyakola nazaalwa zira kyakola mutu nalowoleza mu numba omwo nga abitwoire byona akuba zira kyakola nti mwe butwa nfuire muno netuge akoba kangume era nagamira omutima guno nakoba enaku yendi nanene nakasimu kenali ndi nako yawoba nako namuleka sobuti okuva ave wano buli jaira mwaka wenuma wale debucha njanga amwe nalizo omutima gwange ngengeita kunigundo lijaira myaka ditya yava ku kyalo kuno yavako yajja n'abaana yajja nabo nti yakubanga ati abaana tibabo ati bali ku bababa baibwe tika yabayisayo yabababa baibwe aizoba yabayisayo kuba ezira kyendidi n'amasimu takakubirako ninze tyenda amuwuliza kusinzira ku mbeera gye yambisaamu nika n'akaduuzi keidye kabiri n'amalirawo irala tyenda abitegeera kuba embidukira ndira bw'amaziga kuba nimwene kunfula bino kuba nabona nze mu nsi eno kuba nze nali mu sikaati nga ndira na bintu wanyawolewoye nga wena iremberedde okuba omukazi yawona kunki yakaitola mu sikaati oyambala empale ompase butereevu yankyusa nerina yali kyusa ayitola kunaabi yaliza kuisaabiri akimu so entyama ningeita gite bino nibyagire nga nkola ndowooza nti getubanga tukalya la saawa dineno yenta mukosa nzo okunkosa kuba yayinza obutankosa kuba ye byakola muleka yabi bisaawo ng'omuntu olwokwenda ndabirire aye butinze saawa dineno isobola abalala naye tisobola kuba ndingemu bona saadi nondira bulire era hindukira stolede mbona n'amazi gagenda ava mu maiso stoledwa edede inumedu na kunkyusa nali mukazi yankyusa wuyo antoire mu mpale ndi mu mpale bantwele ku polisi bakubyenze mukuba namuwenda biki bukeye kunkyo tutuse myaka giwozi n'abaana bakuze ati timuzalanga mu ku mwana buli mwana ati baba we buli mwana ati baba we ayinga buli mwana ati wo atubinenda ntubinanda ntwe mu idwaliro biki nsasule senda kuzalisa buli kimu nkikoze buli bwida ndabintele ku bana ntele kundaye kuva ku wiki kulunaku mwezi neze mulalanzi bwakera kuncha ati tibangi kale nidukire bina byo nambonanga zira kyakola kambone katonda idako namba idako bayo omuntu edokunjuna kyenkusaba tansuulirira enga sitole ya mwaju wende idusa negomba kufa kuba ye enkosa ino enkokeza irala kuba nze nkuli nawo nataawo olwigi alwedde embaawo yaditunda kyokka bwaditunda yamala yayula ebintu ebisinga mungi byona yatwala busano abo waibwe
abamu kuguza nga bakaya tuwamu wa mabonda ne bakutwala ku poliisi obuti niwo bitayo obuko bwafawo mulamusagane bati bakakulamusa bandete saaku babisena ku 3 ndebukya bandeta nje waabwe babenda kumuza ku nsonga edayeti aja okuva kale nige muku tibitangayo tijayo era tijajayo kubera bajja kundiza mitirala ebyo mwadwire mwire kunigiriza mutima kyoko basobola okubanga ni yali yatebenkera era timutebenkera balina kutawombeera bemwiza benda atawo ngeri ki airera tienda awo nomukyala yewafuna omuyaka ebyabafa ku nimwaju yabitegeera yali ngali kuno ba yali akali kwida kale yali akali kwida yandaga olutambi bino byetuwa yanige yena yabibona kika bino byetukuwayira mugole ajja kubibona ajja bibona aye timutya aba yabona ebisinga bubi toga kyolina okola niwe olina okumwesoka wakoti iyo mukwano gwangu wamawulire ava kumbuuza kumbera dange yetukuwayana kukunabi ebyo toga niwe olina okumwesoka owulire asobola okwekanga naddala abakazi tebayenda kuboogera kwina abandi kubata just omwogere kutogere kulina lye aye kuba just birazi byabyo nti mulimu nkwano biki abakazi olwisa abantu bakolaki eso niwe nokoti andi kubange ni mukwano gwange tuli kuogera kwa kumbuza kubulamu bwange olatera okwida waka kitegeera so mwene byamwaju tibyamulya ye kale tibyamukosa kale mwaju yagezaku amulumbe aje balwanagane naye kuba ye yanenda nze era ye namuncha again yanze naye era mukuvwawo Yakobo ewaka wa mzee yati baba kanje deke nabirye afuna omukazi omuyaka gwalina nze sayo nutamba nawo bukuba byemukoze bingi baba yamukuba ati okusinzira we na kubigambo wakolesa kunabiri oyo nabiri yaliroko yatuka n'okulowooza affe kululu yalira amazzi ganga we n'obunoti tiwamuyamba waleka mulumirwa mutima noidukira bizibu byakubisiza munambera dakutambulire ku ng'omuntu kuba nayakufuula ebyo byoli ayi ngoka ali mufula kyali mu nsi eno muleke ngabanga akwewaze muleke oba twaide lwaki akwewaze kuba ffe twakandamu kuba akuleke nga mukali nakuba muti yakubakupaka ayi obona atuse ekisere kikoba nti mwagi oba twaide lwaki amasimu agali nti mwagi tikamwenda kuba yandeza amazzi gamangi nze nkuli ndi kukubulungi kuba esente olwedde munfunire esente gemba ntandise okutetenkanya yabiita nnimi ekibali mpaka isi sente ninze omuntu wazira mulimu gwa gavumenti musi mulunti obanfuna buli lunaku agenda ezunza nti onaaba bikyako nsobola okuba nti lunaku luyinza okuba nga nabe tuwulira abakazi abataziba basaada butereevu buli ofune sente nga diwawo buwe ofuna diwerawo mu ngalo awo yeeyo ogwo omukisa taweesa bizibu olufunanga bizibu ningendo lijjaye mama kodi baba eri mulwaire kodi wa mwainaze kodi kanje mune muganda wange kombe ngajanga ya basaada sende naenda ayo nono kumuti kola itafali kale ebyo byava ku mweso niwe zenzira kyakola awo natukira okulowooza nti singa ngamba nfunye omuntu asobola okundula ku feeling omubiri muno naawe kizirala wera apateti yabakazi mpwese nti mpwese tomana ndakweberawo ng'omuntu neyiye nti gemba nga nfunye omuntu nanamba nampa akasente kange bakutereza numa naterekeza akayumba kange netwairanga bwandoolo nebeerawo mu idembe lyange nga kyendi kwenda ndi kyetusaako ndi kwekolera ng'ebyabakazi mbizira nakuwoyo nabo nange bati kikola makulu
kusinziza ku bikolwa Mwaju biyambisaamu. Emyaka 10 nagitya n'ebirindi ne Mwaju timufuniemu lwambeera dotineedo wamufuna mu kuswazibwa nasasulwa aswazibwa. Oh, wow. So, walikuwa Hawaii Media. Abakale ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndiya videos gila. Twenina abirye. Fawuza abandi bamweta Isa abiri Hakim. Webitunde by'ekyama bibiri. Abana bana byazalira obwabana. Yakubanga ati babo yano banabo. Yakati tibabo bali ku baba baibwe yagwa kusente dokukuza abaana bano yadaganga nabo ogula amata okujja mu idwaliro yazaliranga okusasulanga sente yazalira abaana yakusasula ku yakwirizaako yampa kuwala 10 kola kunasasulwa kuyola kayi bya munumba kuongerezaako kusende de namutamu nindagana yokuva ku mwana asooka paka ku mwana wokuna yaize mukunsasula kayi kwida kuno na bya munumba mukuba bya baana be ntandike ngabo yandagana asasulirwa 0 nga ni munumba zira kyendi kulinga kubigemagana nebikozesebwa munumba. Ate wawulizaako kubasada bakuba ati ni bene babaana kuba abandi yakanga ati bakukyalo luyi wayimweno liyo kuwawulizaako oba yagera kuniwe yakati ndakuwa ku akasente lwokunkumbira omwana wange ezira gwempulizaako ngasobola ovaamu ekigambo ekyo aye nawuliraku nti yagaba abaana yabaikiza baba baabwe abo baakoba nze benalitidi aye mbu yababawa mbu kuba eriyo mukwano gugwe yakoba ati nze naabiri kusinzira bwali kumbonereza tali kunfaaku nze tijja kubonaabona n'abaana kambagabe yendowooza nti yembazaala kuba yabalese yagaba owala 10 tyafunaku ebintu byange yatwala ati aye bitwala lw'abaana kuba mbu alijja n'abaana bange kajje n'ebintu byange yajja nabyo abaana mpulira ati yagaba aye kusinzira ku buli bwendina ku mutima guno butuufu tidagana kunoonekereza ena kuyendina abekyalo tibakwogera bigambo bigi nga Mwaju agolweire nga mwawukaine abekyalo era boogera era bakayogera boogera era bakayogera bandederera era bansekerera bakuba ki bankobandireyo musikaati nvaale kumala biseera obe mukazi mbe mukazi nje nfumbire mukazi yali aneeraza yanvaako nvaale sikaati nje nfumbire ebyo bina byabanga bimbi misaanaku nawe seisa mu mutima ogwange n'aba bwajja kuba bwawo nga ndi kunolwa bunolwe bembeera eri kunigiza bwawo ntyo ngentala ababedde basitwire nga bali kwenda nze banayirize nze kyentali kola ki kyentali kwenda bakobanga ati nabiri omuntu otatuviire nga wano ng'ajja mu bwenzi yamala yaira mukazi wajja asaka ng'eyenda ngaira ati ife twenda neife beene mwife alondemu abeki abe musaada we aye ng'ofumbira nabirye so abooluganda banabirye bategera nga tiyesobola bababa bene bakuba ati olonde mu baganda be muba mu balamu bo ote mwana akutiika ng'olubuto abaana benga bali kuzala bakika aye ng'osulanga wanabirye nze ekyo nadeema magato bwe nadeema ababe bakibona ki bubi lwaki wadeema magati nze mbona banange bagaluka bange bakabe bagaluka bange babonaabona nze zena nzira bwentoola mutima gwange nti nkwane mulamu wange nga ninkubona munange naali kubonaabona
era nga ze nani dini tujja kusigala tuboneebone birala ebyo. Omuntu aba n'omukisa sobola okubonaku nti bakuleeta wafuukirawo mwende. Nze kwabo nze tusobola kwenda mulamu wange. So butusaawa eno bakukobye ekyolobye mwatambula mutya mwayongera okutambula mutyawo? Magati ekyo wenkoba nti bansitulako olutalo yabayo akapolota akali emanga yenagulira amatafaali nazimba yakayumba era weenawo wewatwagana mu kayumba akaisubi. Eyo polota nani yagigula? Baba we. Baba wa Nabire yagigula. Amatafaali agazimba gaali gago? Gaali ganga. Era naserekesa. So mutandika mutyawo mu kiseera kino abazire baali baikiriza ati Nabire buti mumpe ni Nabire kuba yamala yakwidandaba ekidada waawona? Kale nze mwene nkomenti nga bwenatambuliranga ku limoti ng'abange bankoba nze ife tuli munaana ye banange baneejawula ku muze mbaswaza. Abali bakulu bange. Obaswaza otya? Kubanga nafumbirwa mukazi munange. Era nze saawa eno weera tuba kulumbe nze mbazenka naye nga ninze nankoma waabwe. Kida kitya Nabire yatuuka watandika kuba yali yayambalanga blouse na birinda na sikaati mu bufumbo bwaimwe ku stage kiwe yatandikira okuyambala empale kuba nabo yatandika leero okuyambala empale tikambula mu sikaati ate wali mukusooka era wenaidira kwero nabona mu sikaati na blouse niwo wamukyusa aba bazairebo? Magati wekidira mu sikaati okumukyusa empale nga nze ze nampulira obulamu bwange nga bwendaki Nabirye kubanga nga wembala yenvire nantwoireyo okutuukawo ki wendi obulamu bwange okubaawo. Abantu bamukoba bakobanga baba ati oba ngaidinga musaada avaale ki empale. Magati yabayo abantu abayenda omugema. Magati nga benda babone ali atya oswagiranga ku ndongo. Munaawo namukoba nti Nabire oshidi vaala empale. Ze natandise okuswala nze tubenga mu sikaati ze nandi mu sikaati nti aba ovaala empale vaala ki empale. Nabirye weyagulira empale kale yeetyanga okugivaala namukoba nti guma yavaala ki empale paka okutuuka ebiseera bino. So tukoberaku ate Erina kuba okuva mu buto bwe nga ni ku isomero nga ku Salina lya Nabire Fawuza boti ndibona ndaga muntu vabona ndaga muntu ye eri ku Isabiri ya Kim wena gamu weidagala yacho Salina yeta ku aidati okucho Salina leka ni yata ngokweta Isabiri ya Kim anti bendoza bena bamuyegerezanga bamukoba ati Nabire afuna omukazi ngati ku mulenzi wange ali nenda kwali kwa Kimu yakoba ati mwajuka netumashi Akimu nokwewe lyaki erya Kimu yayongera ku lya Isabiri yareka lya Nabire Fawuza nchite bwe shali yegomba lya musada mwene oyena Akimu yena yamukwanira yena kale yabona mulenzi yamwegomba ki Erina yakoba ati mwaju nze ninze kamba Akimu nti awazira buzibu ayi ngeri ya Nabire lyakola ki nga lyagema kale nga bambi obulamu bwe bwona ayenda okuba ki omusaada nga Nabire mukazi. So nga obakumuga magezi oti abekuna kitundu kya kirala kyaja nakyo baba mbulongo sasigaze ku kitundu kya either kyobusaado bo kyomukazi iwe wangalako kunaye olowooza kitundu kye kyandibere kigwana mweno okusigaza era lwaki? Nabire mukazi era kuba nti tidi Katonda amusaasira asobola okuzaala kubanga wetwalinga naye ng'abulidinga
aye batandika omutwala emulago bamukuba empiserekeza ki okulwala saano otwalinga naye wale nga oluvannyuma lw'omwaka ira n'amakerenda ng'amiranga ki amakerenda ago omwezi gwe gwatuukanga ng'asaana alira bigere na mugongo kubanga nga tafulumya ki musaayi. Nange fugako bati okutambulako banakwira kuwaya. So mwene yatukoba kukwatira etabulidinga era eri amawulire genafuna era nagakukobera kwolwo kwisimu nga nkubiraku nti eri abatukobera atuwoyoza obuntu bwopale bwe oyagana mu ensonga edo. Nze tyozanga ku mpale daana abiri ekyo timuwaayire tyozangaku tabananika abanayo aye yo mwene ajokeza kumbali nze bwenzira kyatyaki nze natiddi kyatya nze we mukusooka nga tukaali era obwabwe eri abulidinga aye abazungu lubaida bajja naye awo nalekerera okubona ki omusaayi gwe paka naleero. Dino bwekiba nekyo olowooza mwene lwaki ayenda ino okuba omusaada ate nga sayini zedisinga amabeere azira ku birevu feesi ye woogibona abulidinga olowooza kwiwoba naye lwaki ayenda ino okuba omusaada lwaki tayikiriza kino ekyakuba mukazi ayenda ino oba niwe omugemye ayenda iwe oba niwe omuleetera eyikuba mula obujja tayenda akuleka. Nze mmaga nti okuleetera bo okuneesibaku owandi yatyama nga alikulira ati mwajuze nanga nali musaada namukoba nti nabiri gume ebyo bibaawo ozira kyakola katonda yamala akola ki kukutonda nti magate nowonaalira omala biseera naye yasigala awo kale nga nkola ki ng'amugumya aye zeena ntuusa wakola ki owakoowa zeena obulamu bwange bwenda okweyagala aye yali andikiriza oba nja mu bwenzi malayo wiiki nga nja aye esaawa eno nkuze nenda ntyame ki owalala namumesalaku nti nabiri esigala zeena mpiiya obulamu ki obuyaka ye wali kulemera era ng'akoba kodi nkuuma ng'afumbirwa meza naakola ki naafumbirwa aye nze kiri kunuma baana bana buli mwana kumuzaalanga muyise mulala. So lwaki abaana bano buli mwana omuzaala omusaada mulala kaye n'owundi wavala omusaada mulala lwaki baana abasaada abandi tebamala nebakuzalamu nkuba ino oli otoli lubuto n'olubuto lwona era lwa musaada wundi magati ye wategeera nga omusaada oyo akuwaire enda ali kwenda era nga buli kintu aba wawakani ye mwene yalya n'omusaada oyo atuuka waka bamutenduka mu nnumba ndala twatenduka mu nnumba ndala inaabiri yatenduka n'abaana ife n'atenduka ne musaada wange nga wazira buzibu aye waba obuzibu kwesitula mu nnumba omwo nze kuva mu kujaki luuyi aye ayenda bandeeta musaada omwo ndeete ki musaada omwo mwali kyokuba mwatendeka ku munumba eyo imwana abiri ng'olesemu omusaada nga yeena alimu era mwakola ebintu ebyekyenzo obwo ebyensoni nga yeena alimu ng'alimu naddala ng'ono omusaada eyampenda mwene yamunkwanira nga bajjanga batyo bazimba bwemba nga ndikwomena wange oyo nenaana ng'akoba ati mwaju musaada we alikweta namukoba nti munanze nkatunda jaye musaada wo oleeta ife atuwe sente tugule ki enyama nga yasigala awo atunda nga nze njaki yomusaada ole twati ife twateesa twenka nze ne musaada wange nga tulikiriza gainya yakoba ati
ayi ngono tibenda kucyanka yakoba tuvuira ku kyalo ki kirala zena abiri mwene yakunendeza kabiri buzibu ki ono omusaadde yakutwala emayuge yena yavuira kuno yali wabona lweni era baidigaine bulungi oyo mwasako kunaye ku buliri obulala nga nina abiri yena ali munumba omusaadde napangisa enumba ngeno yagipangisa era nga tutenduka emifaliso gyaife nga giri ebiri iye yatenduka ku buliri bule ife twatenduka ku buno wano aye nga tuli mu kisenge kirala era emyezi 3 nga tuli mu numba ndala omusaadde yakoba ati nze tukiraga busaada bwange so buti omusaadde gumba muli kwekalakata n'omusaadde oli nga nabyali gano nga muli kubikola omusaadde ali kukalakata bulungi ino ono ng'aba atya mu mbeera yali mutawiramu ku feelings nti obaire engulu yekoloza magari ngeire engulu yekoloza ingaza kyakola era bolusi yasitugamu yaje yati amakuliya ife twamaliriza ebyaife nakabiri yeira era yatenduka nga sobola okujoba luutu ndala obanga nga 3 diti inga era muli munumba era weruutu 3 nga tujja n'oluisi ye mwene okubamu yakoba ati nze kambaleke muno kanje nenwira omwenge mpaku sente njenu omwenge nga ibye tumuwe sente do omwenge nga yajja akola ki ngano omwenge ajibere kunkobera bituufu nawabuuza yeta kwa balenzi nga mukaaga bakukobera nsa yene nido nga bamutandikira kwa kodi nga bakava yene bamukati jyo ofumbirwe leka n'omwana wa mwine najja afumbirwe oli mukazi wesiba waje wana kapanju oyinda ofuke mukazi kabiri mulala iwe obwene mwajo ize kuno omwegedye ku buzibu kyo boja kufumbirwa jyo ofumbirwe bayina kutabukirawo mukwano gw'Edward yamukoba nabiri ikana bireke zana yaidao yainda ntumetumire njaku kupanja kolaki kodi yenda de mulindo linda golodi nendo zale ngo mulema nganze namukoba nze tininze nalama mama wo azale ngachi ngaiwe iwo bunatoka asobola kuba mwene mbona nga wonkobeire kyayenda mwene kyayenda osigalenga oba naye oba n'abasaada bomunumba ajasi paka kufa iwe kino tokyenda nze nkibona nga nkikoye aye kyafa kumufumbira mmere ayagana ongemere ki eriwo n'ekitiibwa y'omukani mukana abirye nga obutuuka obwira boina musaada wengwingiza aye nga nina abiri ali omwo kyoka ababe bakibona bubira nsa n'ababe tibaana musa nakoba nti obutamudoga kandire kuki kumbaliza ene yatulire nti nabiri enkulese era enumba eno yendimu musaada ne yansasulira nabiri yavu eno batandika okulwanira munumba mwene muno yayenda yasse TV era musaada yabedamu ebintu bye yasengulamu ebintu byakola ki byavaamu magato n'obusungu yabona nga bimubitirireku yabedde itafaali yalowooza nga tali kuba musaada yakuba mwana wange nabire kodi ngeri ekyokuba nze onkubwa ine kuno kwena kugolola anti nze kyensaba saba bakama bange abatuwuliriza n'abampuliriza nenda abasobola okujja mu maiso nga banamba nayambibwa n'afuna akayumba aye akayumba kuzira dinisa kuzira ku lwigi ebyomunumba omukazi yabiyola yabitwala okusinzira ku mbere yatuuka ku ngambo ndi muloba yabitwala mbuka abitwale ajabe n'abaana naguma so saba obuyambi okuva gyaba batuwuliriza n'ezabampuliriza ngebaayo alina kaalinako asobola okumpanirira
nosobola ofuna akadinisa n'olwigi n'ebikozesebwa mu nnumba buliri obwo kale ekisinga bukulu ino kunfubira ino buliri ebindi ino binumba osimanyi sepiki bisowaani ebyo osobola okubyetuusaakwaye esaa ino mu mbeera gye yandekamu obuliri dinisa n'olwigi ebintu ebikasinze kunkalubiriza kuba nzira ino kasente ka kapito kenkozesa kendinako bampa kubuye kunonya mu 10 kyakulya lunaku. Katonda wange kale bambi owulire kwena kwana osobola okuyamba nabirye yatandika ebyokusubula ku emwani bamukozesa yazira kapito osobola okumamba ku ne kapito obanga emboozi ye kugemyeku dene nebyokusula ku maka omukazi yebakyawagana ye mwajuma okaidukira bulungi yalyola ebintu byabyo na yabitwala tiyamulekera muwere mu paliso waire kaso nekyeyo mwaji yejja nabyo so enumba eri awa ichangala then enumba eyenda kwa kadenisa osobola okuyambako ku bambi twalwana twasakasaka kwa amabati ayere enumba tiyawa osobola okuyambako ku nabirye embeera yali muti nungi nabirye ifere katugololo waife webale kuwayako kunife era twatwida kuidanga tuwayengamu tutujja kusuliranga twida kuida tuwayengamuko yeso oli mukusosolebwa buli batubonanga twidene bakubati nabirya no ekyo nekimpesa obugumu neisuubi nti oba ndaba bulungi mumaiso we bwida aye mulwanga timumbonekera bambisanga omuntu azira kukuni bwali kugamba bambisanga omuntu omutulu ensigu etsaidi azira kubabe kale twida kuidanga wena bitanku kweno nda kuidankula musenga kukutuwaye wayenga mu kutomana bona bategere abantu batyana okukola ebintu babanga bakwa bakati yakakama ule kali kuja kuida kaida kusomuka sombwa kali kuja kusombwa ona akola kino ekibe kunabiri so kituyamba kikuyamba koko so nga wo uli nabiri akali akasosolebwe eno abantu bamusasololwe ekikola kyenti musaada ate mukazi ayaza kyakukola bitowe biri azabuyambe bona ekisinga ko bakibinti mwavu omusaga mweto amaskini na inabo family ya muzeyi yandeberenga muyamba muzeyi nati yeyinza musaada mwavu wa mukyalo eno omukaire bayakala ni muzeyi myaka gibisewo yena ali mubibye mukazi ate yakairika munafu aba mbitundu bya mayugeyo so nabi yabanga ali wano buti yatandika okwerwanaku ng'omusaada ng'omukazi wabulanga tibi eno YY Media yaida